بله هم بخیر هاتن هوالین هجا از کیف خوشم و سپاسدارم که هفت سال و نیو ام به هفدور کدکی دمشینن ام هفکاریا هفدو دکن و تایبت جبلی تلویزیونی ام و برنامه پانوراما هفته به هفدور دمشینن ام ایرونه کی بحثا برنامه خواه بکن، تلویزیون خواه بکن، هفکاری خواه بکن، تجربه خواه بکن، هنگ بیر آمین و سرپیهاتی خواه امی تماشاوان خواه به هفدور پارو بکن و هر وها هنگ آگهداری لسر تلویزیون خواه برنامه خواه و برنامه خواه پانوراما هفته بدن هنگ سپریزه مجی هن امی ویجی دور اشکره بکن بله از خوازم جه که مهدی دست پی بکم تکنیک دیرکتور ما ام بیجن بشا تکنیکی ده ام همو الکاریه جوی دو خوازن لسر هجمارا برنامه‌یان و برنامه‌ین کنها زندی تیوشاندن ام هنکی بپرسن لگور تجربه وان دو سالونی به وشنا چارپل مدیا یک تو چاواد بینی و تو هنکی آگاهداری لسر برنامه ما و تماشاوان ما و هنکی آگاهداری تکنیکی وشنا ما بدی من سپاس دکن امشتر اسب بکن که میدی سپاس روزا سپاس جبوته جیت مودراتوریا به برنامه گرد سر ملی خواه تدمشینی براستی و بو 2 سال و 5-6 ماه ادم خیلی اما دست به پلتفرما زندی یا تلویزیون خاکریه جوی روزه ده برنامه ما براستی بسرکتی دمشن جارجارا هنک اوک دبن جارنا هاوینا دست پیک پاییزا تماشاوان کم دبن زیاده دبن لی پر جارا هرتم برنامه چه کرنه ما آماده کرنه ایجا و برنامه کویرو هم دمشینن براستی سری سالی هم آدبه 2 سالی وی تجد به مدت برنامه کریه آرمان جاوی برنامه چی بو؟ اوا بو کو وک مدست پی که دجی گوتو بو کو دناو ملت دنیای ده براستی مرد 10 ملت ببج میره یک جوان کردن کو هر تم در روژه ویدنه ایجا چما کو من روژه و مادم ام او قصد روژه ویدنه چما ام روژه و خواه ننرخینن بوی آوی مدست پی کر هفته جاره کی مدست به برنامه کر هلبت پلتفرم دن جهانه لی ام جی با آوا کی دن به پرسپکتیف دن لروژه ویدنیرن لگور وی روژه و خواه نرخینن ایجا دوان 2 سالین داوی ده پیوی درکت کو ایدی هفتی کی براستی تره ناکه جبلا کو دبی مرو زیده تر برنامه چه که همه بیجه کرد براستی هر روش ده روژه ویدنه شپا دوی سالا پیش آمده دل بجدارتنین لترکیه هنه کو یعنی 10 سال سر کرده حساب تنکرن و اوجی ده 7-8 ماه پیش آمده خویه وی هرتن دروژه و آمده بویرک دن جیا گرینگ هی کو 2 سالا پیش آمده کو ام دبی نتنه وک پلتفرما تلویزیونی همو سازین کرده این لدیاسپورای براستی بتایبتی جبو لوزانه 100 سالیا لوزانه کو اف پیمان کردستان کریه 4 پرچه ترک بخواه جنهاده آمده کاری دکن تشمشتاد خوازم بکن لدبی ام کرد جی روژه وی بگوهرن لگور خواه وان آمده کارین وان تشتا بکن ام جی وک 4 پر مدیا وانا جار جاران بینن اکرانه اگر ام وگرن سر برنامه من 4 پر مدیای وک مگود 2 سالونی و مدست بکیه دسته مده مهنک استاتستیک آلی از دخوازم وانا بوارا پار وکم اگر مر اوها لیمیزه که از اوانا مثلا نابرا 28 روژه ده 28 روژه داوی یعنی چخواست کس سردانا مالپره دیگه چاوی ابت که از وا بیجم
يعني لگور مرد داویا مه وقتا مزد که لگور روژا جی پر جارت گوهرتن در دوران نوت هزاری تشکی وره که ملت سردانا مالپر آمد که یعنی تلویزیون آمد که دور ده وان 28 روزی داوی دنه هفته 1000 کس او کرنه سردانا وی کرنه و نزدیکا 6500 حب او کنه reaksiyon hene eki parvekin 1800 hatine parvekirin wek mi got di rojim hinek rojadan vana tê pir tê guhartin li gor bernamane li gor mêvanan e li gor ew tên guhartin îja ê salekî meriv lê binêre eger hûn lê binêrin ez lê salekî pêşî wiha meriv lê binêre dora 720,000 kes سرلدن هنه د اینستاگرام دجی 3000 کس ما مخابن از انا قابلتم بعصا ویجی بکم بعصا یوتیوب و اینستاگرام و تویتر بکم ایجا دورده براستی هنک آرمان جمعه هبون کو ام مکر نکر منکر بخوا بگیشتانای او جی حجمارا جنان بو براستی د فیسبوک ده سدی 12 رجاء جناهية متاقيم دكم سدي 88 زلامن د انستغرام ده جهما بيجا سدي 16 حفديه رجاء جنا اجا لگور باجارا اگر مرمزه که هری پر براستی ته گوتن یا جارنا دیویژن باجار هری مزن کردا استانبول هری پر سرلدان نام الپرامج استانبول چدبر پشت دیاربکر و باشوره وردچه İzmir, Ankara, Stockholm, Avrupa, Batman, Doğu, Zahov, Merdin. Yani ev ki cekef خوشیه که الولات حجمارا ما گلک زده بیه براستی دست پیکه ده پیشش مهی عول ده پیشش مهی عول ده هرتم Avrupa پرل پیش پول ولات پر کسن دک تماشا دکر دور ده تنی بالا مکشان دیه که روژاوا پر هندکن بری پر بو براستی لگور او جی لگور میوانایه او چکیم بیه لگور ولاتا جی اگرم هر وقت مگوش ترکیه سدی 47 آلمانیا سدی 15 عراق نه سوید 5 سوریه بنوای درزا 50 ده دانمارک دو فرانسا سه ورد چه یعنی وەک ئیستانبول ژگیشە بهتر بن ئیستانبول ژگیشە بهترە ئەرێ شوخە هەرتم دی ئیستاتیستیکên ڕۆژانە دژی وەختە مەرمێزە دکە ئیستانبول لە پێشیا کشەیە ئەرێ vana yani ئیستاتیستیکên وەرە بوون لەڤر ئەز دixwazim از دخوازم تشکیدم بیجم براستی چی تشکی کو ما پر دخواست ام دور ده سرکفتی بن اوجی یوتیوب بو براستی دورا 3700 تشکی وره انا رقم داوی ملی مزنه کر شوپینری مهنه جی یوتیوبه براستی قنال نوسا این بوی هاوی وشانه دکن پر جارا پرانیا وان جی یوتیوب تن تماشا کرن جی یوتیوب تعقیب دکن لی مخابن ام نگشتم في ارمان جاخوا حجمارك گلک کیمه دی یوتیوب ده بسر ده جی yani جی یوتیوب شوپاندن و تماشا کرن گلک سانتر جی فیسبوکه مخابن کرد پرتر جی فیسبوکه ما تعقیب دکن براستی فیسبوک جبومه جاران پرسکریکن تکنیکی جی آستنگی جی این تکنیکی چیدن یعنی نکی جبومه درد خد تشتی واجی پر دردن جالی استاتیستیکا جالی تالیف و تشتی وسا لی آرمان جامعه اوه کو ام ده پلاتفورما یوتیوب ده شوپینری خواه زیده بکن و زیده ورن تماشا کرن هر وها ده تویتر ده جی گلک کیمه آنها پرتر سدی همه از کارم بیجم نوت جی اوکیه جی فیسبوکی ام تین تماشا کرن
بله از باورم تماشاگران بهتر نزانم مثلا هیمبوینا سوسیال مدیایه بهتر فیسبوک دیوشین و تو هرگاه جی وگازنا خود که اکمدی و پیشنهاد خود که تبیج یوتیوب بنارن یوتیوب تماشا بکن و یا جلوی به مساج جیش تماشاوانی خور پار بکن جنهاد سپاسیان بکن که یوتیوب جی شوپینم بله لسر و پرساک از خوازم جیکو جواب پرسم هر پنج هفکارین من نه هر چار جواب پرسم دی تجربه دسلونی ویا وشانا چارپل مدیای ده هون چارپل مدیا و وشانا چارپل مدیا چواد بینن و دما هون لپاش خود نرن هونش کدا خود دلخوشن و اکسی و آرتی و یعنی که ماسی و زیاده بویه و چنین تشتیکو و دخواستم بیجن خوازی مبیا بکرنا و خوازی مبیا بکرنا از خوازم یکو جو بپرسم از جی که میرزا دست پی بکم نرینت یین لسر چارپل مدیا دو سال و نیوان بیجن بله گلکی سپاس بوه و بوی برنامه جی و سپاسی هر پنج هفکاری خوشی کم اما 2 سال و نیوه ما تلویزیونه کی بیجه که دمکی دنیا تاریبو روی ندیتا کسی که نکار و بچیا با کسی که دوی دمی دا هلوست یا جی داخوازاوی تلویزیونی هاته روژوه و دوی دمی دا جی برپیوستیا که کرد نکاربون دنگ خو بگین نه کرد نکاربون گوتنی خو جهب را بیجن دوی دمی دا وکی قرتکی آف درکت پیشیامه و به آلیکاریا که مهدی که جالی تکنیکی و هون دزانه عوله ما به زومه او که دست بکر پاشه من هره او نابه اف تکنیک هاته دیتن و اواجی براستی بسرکبتی بو دوی دمی دا هیچ هایا کسی جه تنه بو جبو باکوریا که تلویزیون ما ایکو آلین او که تنه بون بو چراکی درکت پیشیوان و براستی جوی دمی حتان ها ام بیجن نیزی که 1000 حب بس شیروکار و سیاست مدار بیجن و هنرمند و روشنبیر نزدیکی 1500 کسی دوی تلویزیونی دا بونه میوان دیتنی خود لسر مسئله کردایتی و چاند و هنر و دیروگو او کرنه آنین زمان برنامه ما ده همی واری جواکی دا برنامه چارپل مدیا هیه که جه دیروکی بگیر جه چانده بگیر جه سیاست بگیر ده همی واری دا داخوازا یا جی پیوستیا جواکی که دخوازه یا جی تخواست بوی مبستی بوی هلوستی دخواست بین زمان البته وی واری دا که ماسیه ما هبون وقتی که ما دست بکر ام حمیم اینا که چوا بچن اوده که بیجن سلام علیکم و قد تشتکی جیجه نظام بن وقتی که ام درکتن اکران ایجی دنیا که ماسیه ما بلکه روی ما بخواه سورد بو که ما گلو از شاشی کی بکم که شاشی بکم ده چب به جواب به هلبت لینها که از گله کیف خوشم که ام بیکو ام بچن 7 سال مکتبایی بخونن ام نها وک هری کم وک تلویزیون برنامه بریو برکی ام نها بر اکرانه نه و گوتنی خوشم راحت کارم بینه پیش شاشی هبت داجی دیسا ریمه سورنا به پاشم درجون والا موی شاشی کرد همه حوالی ما وسانن دناف برنامه دا نزدیک سی بلکه زیادتر مدراتور ما هبونه که برنامه برنه به چه دواره مگوت چاندی و هنری و سیاستی دا و همه جی خواه بخشن حتی نه تو یک جوان نه به پره یا جی نجی او حتی جی با خواه جی دانه بلکه جبو
کامپیوتر کی ببینم به برنامه چکن چونه کامپیوتر کرینه چونه میکروفون کرینه چونه نزانم چه کرینه اوا بخواجی بیجن هلوسته کیه فداکاری کیه نه البته تلویزیون مینا اما زیده بونه جبویجی ممکنه که باشدار جی یعنی تماشاوان جی کم ببند جبکو نزدیک برنامه همه بیجه ایدی برنامه تا به هر عینی برنامه چیکن و ساعت وانجی دبنا عینی ساعت هل بخوازی نخوازی تماشاوان جی جرش دعست کتی باته جره دنیجی دویجه بساز بچن با اویدنی که اوچت بیجه گداریت کن و لسر میوانه یجی هلبت لی از وقتی کلید میارم دوی 2 سال و نیوی دا از بیجم ام هیجی وک چارپل مدیا ایکو دوی واری دا وشان چیتکن جهمیه پیشوترن و ام جوی پیداجی بوی اکیبی بوی کادروی ام دکارن هیچ پیشوتر بچن اما پنگاوا می بلکی دو دیا سیایه که ما برنامه خوازیده کریه و او که خوازیده کریه از هفید کم پشته 6 ماهی ادیم بکاربن روزانه نوچا بدن روزانه بلکی و پشته سال هیچی هم صبح هم ایواری بکاربن برنامه و نوچا پشته وسا بدن دمینال سر ما و دمینال سر درو دورین که براستی کدام ببینن و بخوازن کدام بخناب کدام دمینال سروانا آنها از ویا بیجم بس اسپاس بله گلک سپاس که برز میرزاکر از عینی پرسه جبرز نیمت آیدن جی بکم و ام دوام بکن دناو وان 2 سال و نیوه چارپل مدیا ده هون چارپل مدیا چوا دبینی از هیم بومک و از جیموانا را هیتاب دکم دبیم هون هوالنو چوا دبینی و دما ام لپاش خود نرن عینی پرسه که ماسی یعنی اکسی و آرتیه و پلس و مینس دبیجن تو چوا دبینه چوا دنرخینه وان 2 سال و نیوه ما که مدینک استاتستیک گوت نزبار منک استاتستیک دین جیهانه لی تو چوا دبینی بله گلک سپاس همو همکار خو دنگی خو انک بلند که دنگی تنزم دنگی منای آنها مگو سلاف جبو همو هفکار من او 2 سال و نیوه براستی ام به هفدورا پر نزیک به کار کن که چه بیجه هر روز های مجبدو هیا بچاتا و به تلفونا و برای هر برنامه تاین کرنا هر برنامه ده مناقشت کن جبو کو برنامه هین باشتر هین او درکبه پیش ام جانات کرن کرکار هفدو جانا ام هرست بن جارنا عود بن لی دورا تبیرامه کو ام همو جبو آرمانجه کی ام هاتنه با هفدو جبو تو منفعته می شخصی تدارتون هیا حتی مسافه ویجی ام بخواه ام هفکارین چارپل مدیا ریبه برین چارپل مدیا ام بخواه او دکم تاین دکم او جمع بهتر کسی که وقت خو بده جزارو که خو جمالا خو جکاره خو امن وقت او تبیرامه یعنی جانا د سوربونا هن پروبلما دا ام یاش بیرات کد لدورا وقت او تبیرامه ام هین بهتر ساکین دبن ام دبن ما کارکی کریه و ام جبو ملت خواه جبو دنگ خواه بگینن ده انسانیت ده گوتنه که انفورماسیون مافی هر مروویه لیل کردستان نه مافی هر مروویه جبر که تو دزگه که وی مافی بگینه مرووان تونه ما به امکان خواه به پشکریا حوالین خواه ام نها 2 سال و نیوه مخصیه که و انفورماسیون بگیهنن ملت خواه
محقق وقت مدى سبيكر که ماسیو خلطی ما زیاده تر بود چخواست شک کم تر دبه ام نه يعني هين اكرانه نبو جارا بشي ام دركتن ما يعني طبي اوجي بشك قوي يعني الجورا شخصات تيجوعتن لي ام حميه ما بجن عيني روشه دابو جانا از فكر ما دبم هنا كان قالك خوشك بتايبن شما خوشك بتايبن از يعني وال دفكرم يعني مثلا زاروك ملاهم پر خوش تفكر دبايبن بركو هرتم عظبن بابي وان او ابدني او ترن مالين كو بيجن سزانم مالبات فرا او يعني خوشكو برافرن او جي خوشك دبايبن بركو هرتم دبي قرا نيبي مالي قناوك هناك جي هنا بيجن اوه يعني بيجن مثلا بابي وان پر اوتوريتر يعني بابي مجي جوانه براستی دماغ و اولویه داره بونا دیگره مشاشی نکرا من تجاری من کار جبراکی خراب بيجن پیس يعني اوه پر مازم بو يعني بيجن سوجاکی پر مازم بو وقت وصاد به مرو اوجید به جبروی يعني خلاتی و اوه ما چه بونه ام درکتنه ل وانا دما تبیرامه جی مراد به وک بیرانین خوش لی براستی مکارکی باش کریه یعنی از انا جماراوی نزانم لیوا 2 سال و نیب اما بیجه چه بگره هر روز که مانی برنامه که جانا دم برنامه جانا 3 برنامه ما وشاندیه به امکان صفر و ما بخواه امکان خلقان دیه حوالین ما پشگیرین ما امکان دانه ما مورال دانه ما طبی مورال وان او کسی که مدشوفینن کسی که متاقب کن کسی که شیروود نفسینن وانا جی انرژی دایمه انرژی گلک مازن دایمه يعني هر او بدرو دورا خو بتماشاوان خو يعني بجماعه التلفزيون بتماشاوان خو براستيجي ام سپاسدار تماشاوان خو نه ما خاصيه گوتنا کو بليوان دو خازه بگینن وان کو يعني ام وقت درو دورا خو جدا نرن يعني دماغ ام دست بکرنه و دورا فرقت اگلک مازن هی براستی هم پیش و چونه هم جی بجن رقابتك جی چه بیا و رقابت جی بلکی او بیه و تشتک هی يعني مرو جلس پاسدار تکنیکی به او تکنیک براستی امکان دایه کو کولداری آنده هنه کامره بگیره گوتنا هنه کا بگیره مساجین هنه کا او بکه او يعني تراندية يعني حمود او داري وسينور او يعني جيلك بساتينكو دماكو مبلواك باجارك بقاندانا باجارك ما تشواب كلمة بني باكيتا ما بني سلكا بوكني ديتن وبدزي لنهات دبيبي حميد دنيا كاره خوبين اتا يعني جارنا كسي كوبي امكانه چه کرنه يعني مرو تدي بناوي سرمایه اندارا و او مرو او چه مثلا الان ماسک کو فيجن الكدري اوك چه ده دما کو مرو دبینه آستنگی چه ده کو خلق بگینه خو بگینه آگاهداریا او بخواه اینترنت چه يعني الإيراني چه بو لأوكرانيا چه بو براستی ایدی نمکو مرویج همولاتی تکنیک یعنی بجن آگاهداری مافی هر مروی کل به دنیای دجیه و مجی کو بجن ولاتی مکو بحمو امکانان مقدوره قدقه هنه و نایل دنگی ما درکبن
أبي إمكانه جالك مزنة وبجو خاصية كوام جوياجة فايدة بسنن أجر مدبي واردة هن تشتاكل بك أم جالك كيف خوشم أو كيف خوشي ترامت كيف سباس روزا از تشكي بيجم بشتي نيمت بيبي بلكي تماشواني ما بريواني مو هاتن نها ودما ام دبيبن بلكي بريوان وها فهم بكن كو ام برنامج داوي كان مش ورا تشك او دركات اورتي ام بيجم از بيشي تشكي وها بيجم برنامج ما بانوراما هفته ايرو روجا داويه ام حجمه راوي زياده دكن ارمان جماعه وكو ام بكن ايدي روجانه يعني لما دسبك ده هفته سي روجا تشيكن حياج دسته ما بي لقون امكانه اجا لفر از خوازم جارنا ام قيمته پرددن وك نيمت کو تماشوانا اگر پشتاره وان هنا جبرا بنفسين ام بخوينن ام وان جي بخوينن ام انا قاب كدن خويا بحسا برنامج ام دسبه بكن اما انك بحسابي كانوا هار بشتي هاج بقرن اجي اللي قالتها كاك مهدي براستي مجي بشتي يعني اخفتنا ديام اسير مجي مقوتنا تماشابان بيجن وانا خاطر دخوازن برنامج بقدر نهرن مقام تشتكي بكل واتا قلت ام ايشاب بهفدور الريبه برين تشابل ميديا و هروها پشکشوانه پانوراما هفته هم دخوازن برنامه خواه بنرخینن و چارپل مدیا بنرخینن وان 2 سال و نیوه داوی به پلس و آرتیوی هم دخوازن بنرخینن و هر وها هم دخوازن برنامه خواه نو پشکش بکن که امیان هاورن لیاز بریاکم هرن پشکشیا برنامه خواه نو از خوازم ام برز سیراج کرجی و برز حنفی تورانجی گهدار بکن لسروان 2 سال و نیوه چارپل مدیا و شانا چارپل مدیا برنامه ما تایبت جی برنامه ما پانوراما هفته که سیراج ام بتا دوام بکن و ام که حنفی بخدینن بله سپاس روزا خان از وک برنامه خواه دست پی بکم ایوار باش کردستانی نیجا ایوار باش هفکارین عزیز براستی ما حتم جوینی خواه گلک جارا 2 سال و نیوه دا مل پاش اکران ادکر لی ایرو درفت اکور هات کت دستی ما ام و برنامه خواه پیشبری گلی خواه پیشبری تماشوان چارپل مدیای دکن وقتا از 2 سال و نیوه ما دنرخینم یا جی چاپ در باست دکم دبیم ام جکو هاتن کو براسی جی یک جانا او تشتا هیجانک دبیم بریا نها کار تلویزیون یا جی کار راگهاندنه یا جی هر کار دست به کانو به ویزیون امروها گیره دایی یعنی هون چه دفکرن چه دخوازن و از کارم یا پر حت بیجم فکر آواکرنا چارپل مدیا ویزیون آمه سیاسی ته مهز خوش ویا گرد و مدست بوی خواته کرد وقتا ولات و حاطب داگر کرن وقتا ظلم لیبه وقتا زمان و قدخه به اونجی لچاره یادگرن اونجی چاره کی دی و مدست باوی کرد لی از دخوازم یعنی کک میرزا کک مهدی کک ممتاز جی پرسپکتیف کی دن لی حادثه میزه کرن از دخوازم وان تمام بکم از پرسپکتیف کی دن لی مثلا تلویزیون میزه کن نه دی جیان آمنا شخصی یا جیان آمنا سیاسی تشتک پر دیچه خوشی آمن و مویا دی جیان خود بجی کریه و راستی جی وقت از بد گرم لی میزه دکم یعنی او سلوغانا کو جنها و کردستان پردی چه خوشی آمن نظام جوار چاوا دوی جنها و کردستان گلک آلیان پرسپکتیف آمریه فرد که گلک آلیان مروف دخوازه بشکل کی دن تب بگره نها دمیهانه سوسیال مدیا ده از راست تشتک بو
و via yekjana eşek jî dide meriya. Gotinekî were hebû, digot dayîkên bi Tirkî nizanin, zarokên bi ziman û çanda Tirkî mezin dikin. Niha gelê me, milletê me di nav du zexta de maye, dewleta Tirkî zanî çi bike û dike jî gelek caran. û nahêle em bibên milletê me xwedî mehbê xwe yî neteweyî bi demokratîk be. Lê aliyê din siyaseta biratiya gelan jî zextekî datîne ku gelê me nikane ew bibe, nikane bibe wek xwe. Biratî baş e, wekhevî baş e, lê divê merî carê bibe wek xwe, wexta mirov bibe wek xwe, divê tiştê aydî xwe bike. Lê ev tişta jî mesela evekî di meriya divê merî hertin di çapemeniyê de, ragihandinê de, siyasetê de divê meriv xwe nûh bike. Çarpel medya jî belkî hejma wî ewa wî biçûk e, lê çarpel medya li her çarpevçeyê Kurdistanê ez bawer nakim tu televîzyonek, tu evekî wekî me bi kesên xwebexş, kesên ku wexta xwe ji xwe dide, aboriya xwe ji xwe dide û her tiştî xwe dide ku ji bo hedef û vîzyona xwe ya siyasî dixwaze tiştekî nû bike. Bifikirin mesela anka ez yekjana difikirim merî ez siyaseta rojana wexta taqîb dikim. Mesela Tayyip Erdoğan wêrî amiya xebtinek kir got vîzyona me ya 3 salî behs kir min bi evî gudarî kirim got gelo bayad tê gotin bike hilbijartinê wenda bike dibebekî ji bo milletê Kurd tişmişta bêjî. Lê millet lê camer tu tiştekî negot. Aliyê din mêze dike, aliyê din ew muhalefeta 6 partiya ji bo me tiştekî nabêje. Dimîne çi? Yani dimîne divê em ji xwe re bikin. Yani çawa em ji xwe bikin? Eger ew slogana ji niha ve Kurdistan divê em li mala xwe, divê em dezgehên tê de em li kî derê bin gorî wê hişmendiya Kurd û Kurdistanî em ewa xwe ava bikin. Çarpel medya jî belkî piştî 5 sala 10 sala wexta qala çarpel medya werî kirin ew ê zanibin ku çarpel medya li Bakurê Kurdistanê bi bernama xwe, bi rêvebirina xwe, bi danûstendinê xwe gelek tişta guheran. Ez dixwazim gotina xwe bi ew biqedînim. Em dezgehekî neteweyî ne, em dezgehekî demokratîk in, em hêza xwe ji hukuk û mehbê mirovan em hêza xwe ji fikrê û ramanên azad digirin. Me karê baş kiriye û em ê vî karê başî bidewin. Spas roza. سپاس بۆ پۆزیتیڤبوونا we belekek Henefî Turan em bi te berdewam bikin ya ji vê pirsê biqedînin. Tu çawa dinirxî nevan 2 sal û nîvê weşana çarpel medyayê ji destpêkê û niha belê spas. Niha çarpel medya li gora xwe ekolekê ava kir. Lê pêşiya di pêşiya vê ekolê da em heqê wan jî nexwin çarpel TV hebû. Çarpel TV bu destpêk û çarpel medya çêbû û îro berdewam e. Çima çarpel medya çima me ava kir? Heval hinekî behs kirin, ez jî dixwazim bi çend gotina behs bikim. Niha Bakurê Kurdistanê dibin êrişek di alî de ye. Êrişên manipülatif. Yani manipülasyonên mezin tên kirin. Hem ji alê dezgehên ragihandinê ên dewletê ve hem jî ji alê dezgehên hin televizyonên ku qaşo li ser navê Kurda weşanê dikin. Ji her du aliyan da jî ew êriş hene û di paşiya wan êrişan da jî em bi xwe dijîn, em dibînin û gelek însanên me şahidê vê meselê ne ku li Bakurê Kurdistanê neteweperwerî, welatperwerî
هر کودچه قلس دوه جبوکو ام ریل پیشی بگیرن ریل پیشی و قلس بونه بگیرن ما چارپل مدیا آوا کر ام بچه آوای ریل پیشی دگیرن ام بوگرین روزانه وک برنامه پانوراما هفته و هن برنامه اندنیجی برنامه کی کک سراج هبو روزا بامه برنامه کی کک نور الله و کک محمد گل به ترکی به زمان ترکی آماده دکن و هر وکیدن مدوار سیاسی دا ما وان مسئله کو روزانه دقومن من نرخاند جخینیوی لسر چاند و هنرا کردی برنامه بچه بون چاند و هنر ده مثلا ملت بونه دا ده مثلا ملت پروریه دا جی کی خوی گرینگ هیه ما جی دا برنامه و ساجی دیسا ایدئولوژیا ولات بندست ملت بندست دیروکاوانه ما جی دا برنامه دیروکی جی دوی واردا از باورم کو ام ما ریکی ستند ام هنکی دریا خدا مشیان ام وقت دو خود نیرن بکماسیین خو و به ارینین خو ما خباتکی کرد ما خویدانک رجان و ام هاتن حتی ایرو از دوی باوریه دامه نج ایرو پیواجی امی بمشینن ام وک هوارا گوتن امی برنامه خو هنکی دیجی برفره و رنگین بکن در روزن پیشتا از دخوازم جبره بانگل تماشاوان آنجی بکن تماشاوان عزیز جکرم آخو برنامه ما بلاو بکن جبوکو بگیجن هبولاتین و او هستن نتوه پروری دناو ملت مدا خورد ببه دیسا جکرم آخو کسین کودکارن برنامه چه بکن جخوا رازی بن جنابا خو رازی بن اف در میدان شره کرم کن ورن میدانه و بیجن امجی دخوازن دوی کاری دا برا کدامجی هبه ام لیویا ونه از هیوی دکم که به بانگا مهون جدی بگرن و از جبوی هر پنج هفکارین خو که دوی خبات دا کداوان پر زیده هیه سپاس جوان را دکم و دیسا دجیانا وشانا چارپل مدیا دا جه تماشاوانان لسر سری می جوان پر گرینگه از سپاسیاوان جدکم گلک سپاس روزا خان پیشا کت درباز پرسا خواه دو دیا ببی از توازم بیجم جبر که ام برنامه پانوراما هفته بریود بن ام لفرن یعنی ام هر شش تنین لفر اگر نه برنامه چکرن چارپل مدیای نزدیکی 35 حبن دوی تماشاوان جبیر نکن که نه ام تنینه لدومه بلکه نزدیکی 30 حب 35 حوالی میدونی جهنه بس اکوی برنامه بریود بن ام لفرن اگر نه حقی وان حواله هیا که تشتاجی بیجنش مرا و آدو دیا از خوازم و که حواله دنجی گوتن دینرین که آنها گداریا مدکن پرسیوان و تبنیوان جمرا بیجن که ماسی ما جمرا بیجن که ام بکاربن خواه تمام بکن و بکاربن بروکی باشتر وان برنامه بریود بن و آنها جاردن سپاسو بلش خواه و بزلالی گوت و مجی دست بکا وکر و شخواه وکو تماشاوان جبینن ویا برنامه پانوراما هفته ایشب پانوراما هفته تایبتش بر که امی جوره برنامه خواه بگهرن ما خواستم بوی رجی و ام هم روبره چارپل مدیانه و عین دمه دیجی و برنامه برای دبن لما اموک روبره چارپل مدیا و روبره و برنامه دجارا
ام هر ششن ام دنرخين ما قلت وقت ما دسبيك يجي قلت وقت واجي قلت ام هر كو ام بقهرن ام هناكي برنامج خوشي بنرخين اجد خوازم وان سالوني با هناكي بنرخين بري هر تشتي است خوازم كيف خوشيه خو وسپاسداري خو بينم زمان يك جي وهوالار وهمو هوالين كتكارين چارپل مدياره هم بناسيناوان هم بكداوان كداواني بيروز يكو يكو وآما بهفدور وأز سپاسدارم كو بفكرك وها بپیشنیارك وها كو ما تلفزيونك وها دمك كو وكواجي بحث كر تكلين يعني دما كورونا ده دسبيكاوي ده ما خواست يعني چروس كك به اسپاسدارم كو ما آواكر و اسپاسدارم كو دو سالوني و بهورانه و هر وها وكو هناك اجوه بالانجي قوت جار جارش خوا مرتي هم بري هف جارنا مر نرينه خوا حشك دي بيجي جارنا هر جاري برنگه كي لمهم او كو ام زانن كو ام بو چار مانجي ام بكري ديدن و ام كي چما بيكاري دكن از هر وها خوازم نجبو كو في برنامج بو چارپل مديا گشتي سپاسيا تماشاوانا جي بكم كو دسالوني به اوجي كم زيده بمرن هر چقس دل دخوازك جبدلا يعني جبدلا 10,000 15,000 20,000 50,000 100,000 200,000 حتى بمليون بمرة بن بفكرن مرة تلفزيون كيديال بريبه وبكذا خو بإمكانه خو بريبه وبمليونان كرد لمرو تماشا بكن بفكرن به هستك چاوايه چاوا دلی مرو گشت به وقتی که مرکه دکید که از بیا سپاسیه دکم که از جدلوپک جدوی کدیمه از جدلوپک جدوی تلفزیونمه لگل همو کت کاران و همو برنامه شکرین مجی یکو پیروز دکم سرکفتنه جوان خوازم اجی کماسیک تلفزیونامه بیجم چارپل مدیا کماسیه که از دخوازم ام بهوره ام وک ریببر و هم وک تماشاوان و هم وک کرد ام بخوره ببن مالی کماسیا جن و جوانان ده تلفزیون آمده افد سالونی و ام حیستکن ام دجین و ام لبرد کفن ام دخوازم که جن و جوان زیده تر ببن برنامه جوانا ام زیده تر بکن متخوازن او امکانه ما چه ببه او پشگیریا ما چه ببه لو ما جی ام جی پشنیاری وره بکرینم به هر هاوی پشنیاری خواه بگینن ما هم دخوازن برنامه چه کرین جن زیده ببن جوار نمونه که بجم حوالا ما تکنیکر یک جی حوالا من تکنیکر یک جی جنه نوروز خان از به پیروز دکن به مرایی براستی دل مروف گرم دبه اتخوازم دل دخوازه که جن زیده بن ده چواری دبه برنامه چکر به تکنیکر به پیشکش به هر رنگی دخوازم که پیشروژه دو سالونی بادر باس بو هرم دوام بکنم دخوازم جن و جوانا زیده تر بکن یا جی از دخوازم بیا به نقطه الإهبالان جي زيادة بكم بلي وقت ما قلت برنامج خواه تلفزيون خواه بهفدور دنرخينن ودوام دكن از درباسي مجردن ببم ام سرپهاتي خواه هنكي بيجن ودور امي برنامج خواه نو پیشکش بکن از خوازم جي ديسا ورم كيك مهدي برز مهدي چلگن سرپهاتي تسادي سادوه گلگ بم مش يشرح بهنا ما ميا جرك از باور مهابن جبركم بتجربة دست فكر يعني بكذا أخوة بزانين أخوة هريك سديسة تشتك هاتي سريمة أم بتماشبان خور بار بكن هناك سربياتية كو بتبع الكيش ياجي كوميك ياجي هون كاربن بما بار بكن از جبرز مهدي چلگن دست بكن سپاس روزا براستی بریایی از خوازم تشکی بیشم که میرزا گفت براستی چارپل مدیا نتره ام بیارن روژه به دنرخینن آنا می بحث بکنم به برنامه خواه بگوهرن چاوا بکن براستی بسر خواه به برنامه خواه دیروکی کلتری کردن آنادولیه به اولی برنامه ازدیاتی این علیویتی این مدرسه هم ويا وك دبستانكي وك جيك قدر بلند كو
دا آرشیو مده دروجن پیش تگل کس کارن جوان برنامه سعود بگرن و جه فیده بگرن براستی سر يعني سركفتنا هري مزن براسي از دفرده دبينم يعني وانا نكدن بچوكن براسي يعني يكو از وان سپاست كم شو برنامه چكر از ناخذ نابه وان يكو بيجم شو برنامه دوام بكن يعني وكو ام لفر نجبو كو ام بگشتیش بو چارپل مدیای دبیبن تنجبو برنامه ما نافروكاوي يعني کنسپت ایوتی گوارتن ام لبرن يعني او برنامه براستي بسر خو سركفتنا كي پرمزنن يعني از تي زانم کو يعني پرجارا و برنامه کو هفته 8000 جهاتنا تماشا کرن انا و ينكو براستي گلک دیروکزان کرد کو خواستنه د چارپل مده د برنامه چکن يعني جبر هن شرطه هنك چبونه يعني پروان جي هاتنه بشدار بونه و هرتم جي ان هري باش دركتنه برنامه چكرنه و دوكومنتين خو نيرين خو فكرين خو آگاهين دستي خو ده لور پار وكرنه يعني يكو ام سپاست كن جوان را براستي جبو من برنامه كي وقص اكتنه يعني از بيجم تاني هفالك يعني از ویش بیر ناکم جارم میوانه کی حواله مهبو مبا کربیه لسر مجارك دبيبي میوان گوت بو از دوی مجاره دا قشتش کی نزانم دوی لسر كتاب ناوي هبو لسر دگو مكتب نفسيه از بخوا پر هاي ما بس ناخذ ناوي بيجم لسر كتاب ناوي هبو دگو نفسيه دگو يجا أبيا بر بالامك شاد كيك مادي أو برنامج مدابو أزي بعسوي بكم نحاول جناك تناف بيجي تبجي أنا نام بيجم نام هي تخوازم برهرن أرشيفي ده ببينن أنا بقوم يباني ميرزا سر كتابه يدخل دقوم كتابنا نفسية يجا أمكش شوك بون يعني براستي أمشي أنكتوتك وبيرانينك خوش بود البته تشتي جانا ما أنا ناي بيرامن برا حوالي تجي بيجن روزا وقت ما جي براستي داركه أري راست برنامه خواه نوجي أري كارن بحسب برنامه خواه نو بكن ودور سرپیهاتی خو بیجن اگرم بخوازن هم واره جی بکن سیلاش کامرا خود گرتی ازان کامرا باش باش اما کرتاسی بیجن أري كرتاسي سرپیهاتی خو بیجن هنا کی اجبوكو تماشواني ما زانم هنتش چوات هنتش داتن سريمه بله هيك نظام عم بتداوم اما از بيجم من سرپیهاتی من هری او یکی جه دما چارپل تیوی دابو از چوم لوی ما هایم تشتکی تنه خوازن نوچه بدن و نوچه او کی وانتنه نوچه وانه وانتنه گازی میکنن گوتن تو ورن نوچه بدن گو باش سر چاوا از چوم کامپیوتر دانی عالی کی و اجی اکرانجل پیشیا منه از جانوال کامپیوتر دنرم نوچات کنم باش ملاجمرات بيجي او تشمل كلك اخذ بنيري الاكران بنير ام قما لبيشيا من او كبكو الوي بنير منا كاسا ابا دما تشاربل تيبو ونو تشاولي بوجي والحاصل ادو دياجي وكي مهدي باسكير برنامج چهارشنبه بخير دا من ودم هنا كاسا وبرتوكاجي دانشان او كرن داناسين ويراجي یکی جیجی فهمیه بلال بو که هجی ته گوتن یاجی دوی پرتوکی دا اطاعت که کاتب شیخ سعید بیا از بخواه هیکنانینم دوی وارده از ویجی بیجم لیموی پرتوکی رند خوانده بو اساس پرتوک ایکو نویسانده بو او مالی گریا موی ندید ایکو یکی دنیا ناوی دیسا وک نویسکاری وی پرتوکی و رسمی ویجی لسر بو كيك حنفي ويج مرا پیدا کن ما پیرا برنامه دانی از جراد ویژن بویر جراد ویژن افی ولا انا زانم فلان کس زانه یا دو سه مدیش پاشواد ویژه مادام سنه خلاص که از جی خلاص نکم دوی داجی که مدیش مراد نیست نه برده دوجه برده از ویژم نات وار حسن من 45 دقیقه خو بوی جامعه را تمام کرد و من باسا فهمیه بلال کرد و باسا بویره کرد اواج با من او که کی آنکتوتا کیه که قدش بیر ناکم بله سپاس بله سپاس
بله اما بدوری هرن برزنی متایدن دنگت گرتیه یا مجی همان حدیثه بو از المال بو ما یا مج برنامه تونه تماشا جی ناکم من روزا تلفون کرد دوی هوارا میرزا دار هر هوارا میرزا یکی قد ناپیوه و میرزا خوازه بده پیواندن و برنامه کلیت بیه هنوم چوت وکر براستی مجی تماشا کرد تاوی تشکی کو مرز زیده بکرا تو نبو لدیاره جامر یعنی مرو محقق ویجی که دکدایه کو نابوی دوه داره آگاداریا جوان دیه یکی کو بجن آگاداری جوان دیه جی هنه کنه کارن باشت که پیروز کن لین کارن خوب دن ifade کرن از باور کم تشتک صابو یعنی بجن نکو هما و ها بلاش نابی چوبو سر پرتو که وقت نویسکار ل باور کم دور ده نک اوی هبون ام سپاسویت کن کو و بیرانی نج مرا حمیارا هشتیه کو بلکی بیرانی نمایا هری مازنجی یا چارپرمند یا او بو بلش بما سرپیاتی یک خوش ببراستی بیرانی نک خوش هم جینه بون و چاقه بله کک سیراج دنگت تجی گرتیه کیک سیراج بپیوه دنگت گرتیه دنگ خودك ناقلك سفيهاتي معنا وقت مروف نزه بكي يعني إنه كان ما يبيشن جاري باوردكم برزار عليا عميرة برنامج شيركر كيك أورهانجي هبو إجار كيك علي عونيش برنامج كت وكيك أورهانجي كت أجي مهم لا مقو أها أزي شافكم هانكار هر دوشي كت إنسان شنش كيك ما أدود ببقي دوام بكي همجي هيجان نجشتي هم دوين يا مقو أز يعني تالية ولا مدي كيك أورهانات وهم جاوي خلاص بنجي سترسي خلاص بنجي سبا وانا دمين عجمتي بون خلاص بون لي سبيعاتين وقت بيكانو كياجي وكم بيراوين لي سبيعاتي كيدن هي يعني حاجة استبيرام از خمجيت بدن جبوي زندان عمدي ما برنامج شكربو جلك بيباني ما هبو يعني كيك مكدي مالاوي آوا غروبك دبر غروبك داني یا تدیم جی نه پروفسیونالن وک مکتب آبی اویجی من نخوندیه ام نزانن انسان دارته مریج بیر دکه و حواله که زندان آمد ما بو جمع قهری بکی قصه کی اما جان کاش همو تماشاوانه یعنی ما بیشتر جوا حوالانا جی بیشتر تو قصه کی ما او تنه یعنی ما کماسیه کرده جی به تجربتی ما چیه و از یعنی دوی وارد مری عذر خوش جوان دخوازه چون مری او دکه لی دخوازم دیسا بیرانی نه که جمالی بیجن ما تلویزیون آوا کرد و زارو که من حوال وی ناس کن هنه رودی را پرین و گریاش خواهر گو باوی ما کاری تلویزیون دکه يعني تدي زاروكي لفرد به نوكي ولاتن بكتير اكيد نازن به جي خواهر به باويتا مكتب ابي تلفزيوني خطي اوي رمضان بنا بنا دبيجي زغريا روديز من بابا مكتب ابي خطي نقولنا رودي ولا كسر خو بخشن امي او بكل ولا جو تو حواله خو برد جسارتنا يعني مري مكتب جينا خو جوات كيوار هي او لبريا اويدك راستي ما يعني كسن وكي ما خربق يعني حواله نوكي ما حاطنا كو جبوي هدف خوي سياسي جبوي ولات خوي جبوي ملت
çıkar dedim bir herin çekin em darın demek ki em bir tarihte bizim spor ve em de bitirin icar çarpın diye meğerin kitleri em nizanı ve biranî neyi werjî heye yani ez karim bêjim ez bêjim ew. Belê gelek spas Henefî. Ez ê jî her dema çarpet TV'ye ez ê bîranînek xweşbûrê bînim ji ber ku me got eynî ekonin firqa wan jeftin heye. Li Wanê bi navê Mehmet Kuşman bekçîkê hebû. Ji 12 kesên ku zimanê hûriya zane yek jê ew nexwendiye wî bi xwe bi serê xwe bi zora xwe perwerde kiriye hîn biye çûye îcar me pirsî jê me got tu çawa hîn bûyî ya got rojkê profesorkî ji Enqereyê hatibû got kevirekî dîtin li serê nivîsên hûrî hene got xwend got wî profesorî zanbû xwend got wan alîkarên wî ew jî profên û filan û bêvan akademisyen got gazî wan kir û got a waya nivîsandiya xwend got ez jî lê fetlîm got min got mamoste gelo ez jî nikarim hînî vê xwendirê bibim got kenê xwe min kir û min piçûk xist got tişt kir van tiştal kir filan û got li min bû eks îcar got zivistanê ew dev ji kolandinê berdidan gelek li gundê wan heye li wê kelê dikolin wê kelê îcar wî jî wek bekçî girtine yani tiştê ku ez behs dikim behsa 5 sal berê wî girtine belkî 5 sal jî zêde ye îcar got ez jî îcar rojê dinan gundê wan jî nêzî wan heye got rojê dina zivistanê got kar tune bû got min kelê li wir dihişt û ez çûm wanê li kela wanê zivistanê jî xebat hebû got ez çûm wirê li wirê yekî ku zanibû dîsa profesorkî hebû got ez çûm got min got wala ez gere hînî vê bibim got kêfa wî hat û got wala min hîn kir încar hem dixwend hem jî dinivîsan yani hem xwendina wî hebû hem nivîsandina wî hebû hem jî jê fehm dikir yani xeberdana wî jî bûya we încar me jê pirsî em pêra röportaj dikin me jê pirsî me got xalê Mihemed goha me got gelo zimanê hûriya û zimanê kurdî heman zimanê yana yani ew ginyana got na ne got na di ser da derbas bû ne got erê ne got na dengê min bi difetle hevalê îcar Lezgem yekî Facebook'e vekiriye lezgem kê vekiriye bira bigire abay min belkî li ba bibe evet îcar erê naola wayê a min girtiye jî dîsa îcar ew kir me piştî ku röportaj qediya min jê pirsî min got xalê Mihemed goha min got vêga wê bi rastî ev hûrî yek sîra lezgem tişkî vekirî be bigire ne vekiriye pêşiyê Kurdan e anna got wala pêşiyê Kurdan e got dinya xwedê Kurdî û hûrî bîna zimanê hûriya dişöbe bîna di gelek ciyan da îcar min got pekî çima te di televizyonê da naaxivî got se eştera bêjim got çendê az çûbûm Chicagoyê li wirê got gazî min dikin gazî min ez diçim li wirê konferansa didim profesorê wan zanî îcar got gazî min kirin got ez çûm got wexta ez fetilîm û waliyê wanê gazî min kir got ez çûm got zariyê min jî tevbûne karmendê dewletê dewletê da dixebitin got walî got Mehmet dayê got min got bûyîrin got tu pê xwe pir zêde davêjî haya te ji te hebe got min lê nêrt haya min ji me hebe yani wê zariyê min ji kar derxin ji kar bavêjin
من خواست از بیان بینم زمان جبوی که حال باکوری کردستان خلقی مد چه حالی دایه از ویجی او که بکم بخواده بیان قد جبیرا منه چو گوجمرا گوالت پیه خو پرزیده داویجی پر دریشتی لخواه مکور وره گوجوه بونه ولا من نویر بگو تا درسی باوه بدم بله دنگه میجیر مبادگره پروبلم که چیه که مدی تکنیک دیرکتور هیچ مسئله حالی کاریه بکه هم دوشانا زندی دنه بله امیجی از سرپیاتیک خوبیجی میاجی دو حبا پانوراما هفته بو و شانا زندی بو و مجارمه سیاسی بو و هلبجارتنین باشری کردستانی بو و میوانه میجی ارتا برنامه ده شارزاوی قدیه باش بو نمیوانک بو دو میوان بون یک جیجی که اورهان کایا بو وی دوام کر و مبوی برنامه خداند ایجادی صد عینی برنامه ده او نبس شارزا میوانه مقدیه او نبو نبس ربنه که اورهان اخافتن دکر ويجي مجرى سياسي دنرخان مجي بحمدي جبوك جبدلا اسبيل كومنت كم مبيل كلوسكر وم اكران قشقرت اجي تشوم كك حدنا وانا بسكرين تكنيكين روزا بالتناصري خما وحتى ازليبه قريم باش بما الهبدواني تكنيكي ويقدنجي ديسا برنامج دنجي دياسبرا بو ما بري فاري دستكر ساعات حفتوان بو واما صحبت كرو ودريج بو ساعتك جاري كمدي مبانا ما دشفا طاري ديه شرطنا باللمبا بينا خستيه والبر روناهية روجيه وبو بر ايفاري هندور طاري بو امجي دي صحبت دبا خوش بينا كر حتى تما جوانا جمال نبي صندوق طاريه امنه لي هاي بون افجي بيرانا من بو بلي ام درباسي هواي شكلو هواي برنامج خويا نو يا بانوراما هفته ببن يا چارپل ده وكو مجلس فكر ده بحث كر ام رنگ چار بانوراما هفته دگوهرن هر دیسا ام هر ششن ل ام رنگ و دگوهرن ام دیزاین و دگوهرن ام هندشته دگوهرن ام دخوازن استخازم که مهدی برز مهدی چلگن شما هنا کی بحث بکی ام جنها به برنامه یک چاوا بریو ببن یا پانوراما هفته بله سپاس روزا که سیراج برای تلفن خواب بگیره تلفن ناج دنگی سیراج کرتیه انا وای دنگ اولا ناده اره یعنی وقت من دسته که دجیگو براستی ما پانوراما هفته چت کرد پانوراما هفته وقت مگو براستی ترینت کرد ل براستی ام گش به امکان خوین تنگ وی کاری دمشینن ام همو کار جیدکن ایج ناف جمع یعنی گلک جمع وقت وان جیتنن لدی سجی ام وان برنامه دمشینن لی چه در کتوری وقت مگود براستی کرد هرتن دروژه بدنه بیوستی وقتو ام روزانه بویران شیروه بکن آنالیز بکن لی وقت مگو امکان ما اوقاس آنها دست بکدتنه اما بکن هفته سه روزا دیسا عین کنسپت دبه بلکه ام هنک مولتی مدیا زده بکار بینن دو برنامه ده اما وینه و ویدیو زده بکار بینن دیسا و شیروه کار مهبن و نوچه آنالیز بکن شیروه بکن ایدی بره رخنك جدهات حفته جاري وقتا مردس بيدكر أقبل دقوتن نوچك كم بونه نظام چه بونه اما ج سبه بيوه اما دست بيبكم حفته سه روژه دست بيكي برنامه بوشينن روژه دوشمه پنجشنبه و شنبه دست بيكي ده میوار کن ما لگور امکان خواه براستی اف هر ششه کو برنامه دمشينن ملگور امکان خواه روژه تثبیت کرد ساعتا تثبیت کرد
مخابن بين جماعة لأوروبا دمينن جبر كار وإمكان دن ساعتا نابرا ولات أوروبا 2 ساعة جارنا ام دوی وارد پر زحمتی دکشینن براستي غازن تن دبين جوالات درنگ دبه او دبه نهاجي كك مهدي نهاجي شيروفا هنا دبيجن قالوا هون كان ساعتها انا انا بيا بيبن ازوياج بيجم برنامه ما وين لكور اوروبا ساعات 19 دوشمه او 21 ولات بشمه جوار او شميه مكر بري نيفرو ساعات 10 او 12 ده هي اوروبا 12 يعني ما وك اوك نوتا قضايا برخوا لغور مجارة دكارة زوتر جيب قضايا از فهم دكم لولات انترنت بهاية تشتور بهاية لبراستي كرجي برد بيفن يعني ما برنامج بانوراما حفتي دا جي ماكو تشلو بينش دقة ام دبينن نابينن برنامج تشلو بينش دقة ناقدة حتى ماكو نوت دقة دا جي ناقدة يعني بچك نسوجي ما يعني ابيا ايه دخوازن شيروفا بكن او ناكن دو وقتی دا ناقدين لو ما تيري ناكي و برنامه ما بفي هاوي من وقت ما هفته 3 روزا ما بكن نوت دقه و دوشم بشم و شميم هروها الروجا يكشما نور الله تمور و محمد قل اوجي بتركي برنامج سياستين قدامي تشكرن وانجي بريار داكو ادي برنامج دنجي تشيكن روجا چارشما جبر اوجي جبر كارو امكان خو مخابن بچك درنگ دست بكاوان ده ونوي ولاتو دست بك بريا سري ساله بكش بشتي سري ساله زوت هنك زوتر جيبكن اوجي حفته دروجا نوچا او روجا بتركي او بمكان خوره شيروفا بكن واناليز بكن تبيني دن ودوام بكن ان بسازاكي جالك سباز بو كيك سيد خان كمال طولان علي روناق علي كمال مظفر افين تطوان ايكو ناوي وانا نايبيرا من الرفان دبا عبد الباقي وميرزا روجيفا وديسا روجي سيشما دوام بكت حفتا جاركي برنامج برتوكا يا جهانا برتوكان او بلكي مهكي نابر بدنكا ودوام بكا بلكي اوجي دوام بكا نظام ايكو موضوع بلكي جلال تملو كيك عثمان ايدن هنا ها جبير كده وانا اي هاري برتي تماشا كرن ديروكي برنامج كيك عثمان ايدن وجلال تمل وهر وها باران زيدان لولو نعمت الله برنامج وانجي ودوام بكن ديسا دحمان ساعتي خدا وان برنامج ودوام بكن تبيني كيك مهدي يعني جي برسك دبجن هون دفكرن نه تنه وشان زندي نزندي يعني تومار كريجي او امكاني وهي هم بوشينن ويادنجي مثلا دميد جماد برسن تماشوان دبجن نتنه انترنت بهاي دمجي بهاي برنامج ساعات ونيفك 2 ساعات زيادة باليناك شينن ما دسبك برنامج مبان تماشوان خارجات جمارة تبينية خو بشينن وبنفسينن او جدي نفسين مالانا وان تبينيانا من انا خاندن دشيروفيان دبجن برنامج كرتر وقت بيشنيار و دبرسن دبجن امكاني وي تكنيكي كهون لقال برنامج زندي انتو ماركريجي كلو دكارم بوشينا اري از بيلم اكران قاسم ارغن واي برسي شو قوتي من كارن كيم بكن شو من برسبا بيدام كو يعني براستي هكاس خوازه شلو بيج دقه بنا لين مخابن ندست مدايا مبوت يا كرد فرد بيفن ام تكن ناكن برنامج نو تقدش ناقبه يعني او كماسيه كما حمويه براستي يعني ده فيصل برسي قوتي مثلا خيط كن مش قد كن هنك برنامج ور شيت من يعني هيك مثلا انا
استراليا كندا امريكا مصر يعني وان كمان برتنا بو لي انا هي مرو كار فيديو قيد كري بوشينا انا تكنيك شبيه بروبلم كنا حتى میوان برنامه زازاکی یا سید خان منظور چم جبر نخوشی خوی روزی چهارشنبه نکار بونا بشتاری برنامه ببونا مدو برنامه قید کرو و برنامه جبانده و روزی چهارشنبه وره بشاندن او جی راحتیه کش مرا برنامه و صاحب مروی بوشینه و جوالی دا پرسکری که متن مثلا وقت براستي ندستي ماذا يمكن تشتي وصل اجيل بر دخوازم دكتور بجم ما بحثا كسين كو براستي برنامه خوب تشكيلي انا تشكيليه دان شارب الميديا و يعني يك جوان مثلا سيد خان كروجه يعني تجاري برنامه تغيير نبيه هر تم روجا خدا برنامه شكليه یکی کو هری چالاک کدنا برامده نامده بیجن وک مزافر کو دنگ کردن آناتولیه بریا چارپر مدیه گاند همو کردستانیان یعنی هم سپاسار کدوانم لی یک جیجی کو آنا یعنی جبر نخوشی نخواه دمک گلک دریجه کو نکاره برنامه چه کرده دست بکده یک هری چالاک ترین بود یک جانا هفته دا 2-3 برنامه چت که یاشار عبدالسلام و ام ورجی سلاو جرادشینن و ام سپاس کداوینه بله گلک سپاس هر وها هر جاره که ام بله که مراد جوان و سالم جی بیر نکن کدوان زاد چی بود بردا باور بکن گلکن ام کتکارم امان آوره هرم دپیون بهتر زد تیم بیرامه دسپکی جی مگوت پشگیرن ما و کتکارن ما و کسی کتکارن کد چهار مدیاد افدو سالونی بکار دکن گلک و گلکن از ناو نکارم بیجم لی از بخواز ناوی ما سپاسیا یکویا دکم و هر وها سرکفتنج مهمیار به هفدور دخوازم و بردوامیا کدا همیا سرکفتنی دخوازم و بردوامیا بید خوازم بلی حوال نجاهدی دی ام تین داویا برنامه خو دم وک آوی هر کی مگوت هر پانوراما هفته و پانوراما هفته جی ام بویرن هفته بویرن سیاسی ام دنرخینن لگل میوانم و جرجی میوانه ما هونن هونگلک جرا بونه میوانه هف بونه میوانه من یه برنامه آناجی از به درفته خوازم بکار بینم هون هر پنج لورن و اس خوازم ام به هنکی نرخاندنا روشا هی یا ام بکورتایی یا هر چپرچه کردستانی او هنر کیش با کم به میلیون کرد لدیاسپورا یعنی بکورتی ام هنر کی بنرخینن و یکو هر یک جوا چند دقیقه از نخوازم سینور بکن لیوکو که مهدی گو ام پر درجی نکن جبر که دمامه کنه و ام دچرچوه کده برنامه خواب خدینن لی روشه یا سیاسی و کنزانن بدمه روجلات کردستانی پرد روجه بدهی راپرینا روجلات کردستانی چالاکیان که لهر چالیه کردستانی دبن و نابن لسروی و ین لدیاسپورای چالاکیان که دبن هنکی بکرتی بخواه هل بجیرن چه مجاره لی بکرتی هم کاربن نخواه بیجن بنرخینن از خوازم و جاره جی که حنفی دست پی بکم بله که حنفی بریا کو از بحثا روجلات کردستان بکم از خوازم ما تشتک جبیر کر من ناو برنامه خود نگود ناو برنامه ما روجا چارپله لسر ویدیو ما افیش ما نفساندی بوش اره نه مگو از دی ثابت درکی بگیم پانوراما چارپله تماشاوان ما چارپله اره پانوراما چارپله من ناو پانوراما هفته
جبركو ما اوكر انجر ما ناوكي نو ليداني ديسا بانوراما لبلي بانوراما چارپله بله ماوی ساعت هفته ماینه ولی هفته اروپایی دب نهی کردستانی بله پشتی کو کچا کرد جینا امینی به آواکی هوانه جالیه ام بیجن پلیس دولت ایران و هات قتل کرن اولی به بانک کرنا هفکاریا پارتیین کردستانی روجلات کردستانی خو پیشاندان دست بکرن و براستی بلکی کسک بلکی وانجی باور ندکر او قاس برفره به اولی روجلات کردستانی دست بکر و دورا بلوجیا خیرت هلانی دورا آذری رابون سرپیا دورا او عرب و ترکمن اوجی بشدار بون و هری داوی فارس جی بشدار بون و رژیم جی براستی کر نکر نکاره پیشی لید بره کردا او جن جیان آزادی و سلوگانا کو جاله طرفه کی کردا با دهات آویتن و سلوگان کرن روجبا دنیای و او سلوگان دبن آلا کردستان دا این دهات آویتن اویان براستی وقتا مرملین نیره دست کفتنه کی مزنه جبوی ملتی کرد دیسا از دکارم بیا بیجم پارتیین روجهلات او هفکاریا نابا خو بگینن آستکی جویگا به ورداتر پیکی دیجی ورداتر اوی هن از باورم اوی چیتر به او دوی ریه دا دوی ریاوان دا دوی ریاوانی خطرناک دا او جیهنه ریسک جیهنه ریسک چنه وکو جناب و تبا و تماشابان جی دزانن دما کل ایران ملیان دست به اوکی کرن ایکو شورش کرن دیسا ایکو شاه داخستن و دشوناوی دا همینی هانین دیسا وان خلقه کو من ناب وان کو اوون کرد فیلی دناف دابون لبره جامعه گوتن امه دموکراسی بین ایرانه لی چوا هاتن هر کسی سرکت کرن ایجاد او ریسک ایروژیه دبی کو هایا کردا جهبه او به موان ملت دنیا راجی به هفکاری تبگرن قوت و جوان را و شهیدان را از دبیجم برا رحیوان شاد و دنیا خودی بریندار هنه دنیا خودی گرتی هنه او جی ام بیجم خودش شفا خیره جوان را بشینه و در باس بود ولی گلک سپاس که میرزا ام بتا دوام بکن تو لسر روشا سیاسیه چارلی کردستان یا نوها روژه نوها چه دبیجی و هروها سر دیاسپورا بله يعني البته روجف قالك فريا يعني وقت مجار قالك فريا از ديسا جبيجم لمرد كارك كرتجي درباز وقت حنفيجي بعثة روجلات كردستان كر راسته لو بيستو سي إيلوني دا لو 16 إيلوني دا وروجا أميني جالي كود بيجم بوليسي أحلاق أجد بيجم بوليسي بأحلاق بيه هاتا قتل كرن شهيد وجوي روجي سرهلدانن تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانê dest pê kirin hêdî hêdî eva firebû çû gîşte Belûcistan ji wê derbasî Azeriya bû pêşiya Faris û ew qada Azerî heta slogan nekwan hebû digotin Azerbaycan hîşar e nizam ji bo Kurda paldar e sloganekî wanê wisa jî hebû wê dest pê kirin İrobiya 53-54 roje wane
دوان 10-15-20 سالی های داوی دا گلک سرهلدان هاتن چکرن 2009 دا جاردن سرهلدانه کی دستی بو پشتی وی تاریخاوی نزانم لی اوا چارایه او سرهلدانن وان سه حبادا بس جبو خوارن و اداره و او کیبو لی اوها ایدی شکل کی دن کتیا ناوه ایدی نتوا دعوة آزادية خود كن وك دبيجين جيان آزادي دوي آزادي دا نكو آزادية شخصية إدي آزادية نتوي آزادية ملي جهيتي دا دوام تكال لمخابن لسي بارچين ولات ميدني بشكريا في جلكي كيمبو تايبت لباشور كردستاني والرجاوي كردستاني هما بيجا قد تشتكي نبو ام باشور کردستان البته هنکی تدگن ل زانکویوان ل دزگن سیویل نظام چه دردن کاربون بدهم ببیستان چالاکیا بکن اویا نکرن و ناکنجی دوی واردا اوکن روجاوای کردستان جه امزان دستلاتی آنها لباکیه و اواناجیش خو پشتکی وسان نخوازن حتی دیویژن اگه ایران بخوازن کارم پشکریا وانجی بکن لباكوري كردستان مخابن وك هم ترجي تزانن او داخوازا براتيا جلان كن بنا استن بيشيا فيتشتي و ولات ودولتا تركيا جي بجشتي باندورا كهي لسر باكوريا كن كارن دركن كولانا كارن دركن شيا او كيف مرام خو او كيف بين زمان بوی ویجی به چند اوکی کمپانیا امضا و چند اوکی روزنامه‌گری روزنامه‌وانی او آلیندنی آنین اوکی تاخوازی خو اوکی خو نراحتی خو آنین زمان لدیاسپورا براستی دیاسپورا آنها لپیایه لدیاسپورا جخوا پیشاندن و اوکی پیشتن نزانه چه حال بکی دیاسپورا کرد شدیم که هر کردکی لدیاسپورا دبي خوك باليوزكي يجي خوك نولركي كردستاني بحسبنا ج كوملن مكتبة دبستان كدفيجن اي مالباطة بقرة حتى دزجين سياسي بارتين سياسي دبي دوان درجة فان اوكا بريخستني خو بين الزمان داخواز بكن داخوازيا علي كريم كن داخوازيا نظام تركن بیدن و روزه گو دو اوکه دو ایران آزاد ببه ل ایران چاکی آزاد به بساوی ناکن اما وقت گفتن کی بود دبک و هنگ مرال دابه خلقه ل اندزانه که امریکا ایدیو زود ناچه وقت عراق وقت آلیدن ناکه و نافشر وقتیدن اوروپیج آنها بیدنگن هر چند و اوکی خواه جارنا وقتش بو مافی مروفا او تكن بلكي تيم زمان دبيجن ايران مافي مروفا كنا وفلان وبيبان مثلا او كي اتوميه ونظام تشيه او قصايا دبي كل بخوا بكبنا كولانا بكبنا قاده بكبنا مالا جناري خا بكر حتى قاده سياسي بريخستني بكبنا نافي لروجاوي كردستان مخابن شر بردوامه حتى انا شر انا وستيا حتى او آلين كلوي آنها دوي دانا بيجن أمريكا وروسيا وتركيا وإيران ونظام أبيدنا حتى وانا الهاب نكن سوريا شر رانا وستا دجبينين جنبرة داجي جبو دستوري نها دانا سكنان كوني كارن قاف بابيجن بيشي او جيني كارن تشتكي بكن دمينا او آلين كرديجي روجاوای کردستان مخابن نه پیمان دهوکی نجی هولری و نجی حتی انها امریکا تخوازوان الهردینه که بکار ببین یک بکار سیاست بکن بکار باخفن بکار ببین یک تک او جی ممکنی نه حتی رینادن هفجی که سیاست بکن وكيدن باكوري كردستان ام تبدبينن كروش شوكيه كخلق كيك حنفي اناكتوتا كي نشان قوت مريكشيا امريكا هاتيه والي غازي كريه قوتيه تشما بعث كريه كو نزيكي زمان كرديه اويجي يعني روش وسانه كو خلق نكره سري خب لينكا خلق نكره
تایبەت ئەزانم کو مدرێژ کرد تایبەت پشتی شەڕی خەندەک و ڤەردا لە باکوورێ کوردستانê mixabin ne dewlet rê dide ne jî em nikarin derkevin taybet van roja siyasetê van roja ez karim ji hevalê xwe re bêjim va hêdî îcadîse HDP û AKP nêzîkî hev dibin xwedê axubetan zêdeke kim ki em nizanin ez ê bêlim ji hevalê te re spas Kelek spas Kelek Mirze bi Sîrac Kirici em bi te berdewam bikin Kelek Sîrac tu rojevê çawa dinirxîne mijarekê hilbijêre dixwaze çi mijarê binirxîne Kelek Mirze bi giştî heta her çare turek avet dengê me olan dide dengeyî jê Sîrace li balê tiştek din vekirî heye nizanin bawerim bira Sîrac tenê bipeve wê olan nede bira Sîrac tenê pêve dengê me ew tune niha spas Roza Xan gelek cara wexta dibê straj aliyê te olan dide ez dikevim telaşê ez nîzem vekirî tune niha راستیه مجارا کو میان کابن خینن خوازم بگشتی بحثا سه چهار خالن گرین بکم نها جارا یکمینه وقتا مروف دشوپینه جارا یکمینه دی دیروکا کردستان ده قدر هر چهار پرچه کردستان کتی نابه وقتا مروف بیاران دشوپینه شیروه دکه و شیروه تیکرن مروف تاخیب دکه جارا یکمینه قدر هر چهار پرچه کردستان دناب هفته ev yeka gelek imkan ani peşberi dezgeha siyaseta Kurd lê mixabin dezgeha siyaseta Kurd li her çarperçê Kurdistanê ji hev cudayî bifikirin li Bakurê Kurdistanê roja Başûrê Kurdistan roja dewleta federal ava bû roja parlamento ava bû ji wê demê hetanî anka li rewşa Kurda mêze bikin Kurd li raya navnetewî de di dîplomasiyê de gelek pêşketinên mezin kirin gelek wara de wek dewlet difikirin lê mixabin wazîfa ew dezgeha siyasetê perçeyê din piştgiriya wan bike gelek cara em asengiyên ji wan re derdixînin lê bi bûyera Rojhilatê Kurdistanê ez fêrî tiştek bûm li Rojhilatê Kurdistanê Kurda tirsê kuştin براسیجی و هزا هفکاریا پارتیون کردا ی رojhilatê Kurdistanê wek perçeyê din tevnagerin divê yanî mirov rêzê ji wan re bigire tenê pêşengtiya gelên rojhilatê Kurdistanê nakin di aynî wextê de dixwazin pêşengtiya gelên li Îranê dijîn bikin û bi pêşniyarên xwe dixwazin wan tevî vê şoreşê bikin ev yeka numûneye ji bo Rojavayê Kurdistanê jî Rojavayê Kurdistanê destkeftiyên wan hene lê terefên Kurdî nayên cem hev mixabin mesela NKS û PNK duê mijarê de rêzê protokola imza kirine protokola dihokê û yê dina rêzê ji wî nagirin perçe ne lê divê siyaseta Kurdî partiyên Kurda di mijara evê de baş bifikirin têkçûyîna perçeyekî Kurdistanê têkçûyîna me hemûyan e serkeftina hemû milletê Kurd e divê em divê mijarê de به هشمندیەکی نەتەوەیی تەبگەرن لێ یا ئەو ینی divê meriv nav lê bike li her çar perçeyê Kurdistanê wexta mirov dinirxîne perça herî lewaz perça herî ji xwestekên neteweyî bi dûrin Bakurê Kurdistanê ye di Bakurê Kurdistanê bi rastî jalî siyasî jalî daxwaziyên neteweyî rizandineke ye Partiyên Kurda, Partiyên Kurdistanî ji alî du alî rastî êrişê bûne ji alî dewletê di nav zextê de ne ji aliyê din jî bi gelek sebeba nikanin xwe îfade bikin mesela ez çavderiya xwe bêjim ez çibûm welat
gelek doraliye tu wexta buwan re dipeyve dibe em jî wekî we difikirin em jî Kurdistan em jî Kurdar statû dixwazin em jî dixwazin guherandinekî çêbê lê di pratikê de wexta tu dipirsî tu dibe hûn raya xwe didin aliyê siyaseta Tirkiyeyê ew çima daxwaziyekî wan bi heqe ye dibêjin erê em didin lê aliyê Kurdistanî xwedî navnîşanekî nine ku ez raya xwe bidim nivir erkek dikeve ser dezgeha siyaseta Bakurê Kurdistanê divê navendekî wanî yekdengî hebe divê hemû Kurd li wir kom bibin Kurdên ji Kurdistanê statû dixwazin divê ewlî bibin wek xwe eniyekî Kurda ava bikin eniyekî navendekî ava bikin ew navend divê hilbijartinê de xwedî gelek derfetê anka aliyê Kurda wek terefên Kurda derkevin bêjin ku wele em aliyê Kurda di sê xala de em dixwazin işte di magzagona Tirkiyê de mehfê zimanê Kurdî mehfê zimanê zikmakî bicîbe mehfê me perwerdeyî bicîbe bi vê talebê xwe biçin aliyê wan aliyê siyasetê dikin karin gelek tişta lê mixabin li îrol Tirkiye sê enî hene ew sê enî projeyên xwe yî siyasî bi rêvedivin lê divê aliyê Kurda divir de lez bidin xwe ku wek terefekî wek aliyê Kurda ava bikin aliyê Kurda bi talebê xwe biçin bi evê re rûnin bi partiyan re rûn ya cî wa talebê xwe wan bidin qebûlkirin divir de jî divê mirov evê destnîşan bike dorpekek ya jî sîstemekî wek mirov bêje wek behswarî heye yanî partiyên biçûk tê avakirin dibên partiyê ev aliyên Kurdayê aliyên Kurdistanî ye lê mixabin tu lê mêze dikin naveroka wê evê jî vala dikin naveroka xwesteka terefên Kurda jî vala dikin lê ez dîsal Diyarbekirê bûm ji bo Jîna Emînî ew hemû aliyên Kurda rûnişandinekî ji bo protestokirina kuştina Jîna Emînî hatibûn cem hev esas dîmena evê ew hemû kesên serbixwe aliyên Kurda li wir in heger ew aliyên Kurda ji wê sûd werbigirin kek Saîd Waroş jî wê evê de axaftinekî baş kir heger ew aliyên Kurdî ew kesayetên Kurda bibêje ku biya navenda me ye û ev navend ji bo talebên Kurda derkevin pêşberên partiyên Kurda qeneta me ew ê li Bakurên Kurdistanê gelek tişt bigerîn biborîn dirêj kir gelek spas kesîraş te pir berfirehî û baş Zelal got spas malava be em mafiya xeftinê bidin ya jî gotinê bidim birêz Nîmet Aydin tu jî bes bi Kurtî dema me hindik maye tu jî karibe bi Kurtî rojevê ya jî bûyerek rojevê binirxîne spas dengê te tune حتی درکی قدر کرده به هوا گریدایه جبر کوم یک جغرافیانه دماکو لهرم استقرار دنام اینو که دادیم دماکو استقراره کرده راجی تشتکتنه جبر کو دولت دنیای حمید سر دولت مازنین کو حکمدارن سروان حسابات کن ل دماکو لهرم آلوزیه و پروبلم و شانسی کرده زیاده ده و شانسك درته إذا أوجي لسر كرداد دبينه لسر روشة دنيا دبينه لسر بالانسا سياسة دبينه يعني هرتمم خصوص دار نكن يعني من بجن جماعتنا يعني لسر وان دبينه نها پشتی شرعه که و شرع ددیا جارا سیایه يعني بجن جارا اوه کول هرمه آلوزیان پرمازن هنه روسیا کو بیجن حکم کی مازن سر سوریه هی کتیه شر شو برای عراق جی بیجن باوایه که سیاوان سروان بو نه او شو او سید دما سوسیالیزم او سیستم وان تک چو او بو بفکرن کو اگر او سیستم تونه بونا yani pişti ve sistemi tedi
بسالا سوریه قد نه پروبلمک بوش با روسیه لی هدی اکونومیا خورد کردن او بون و بیشن سوریه جی جوانا رایک بو کو خوب گیجن دریاسپی و آوین گرم و او بیا وای الودر او بون اگر کو ام بیشن و روشا بره دوام کرد بلکه ایرو تاریخا کردین روجاوا با واقع دن باتا نفساندن للبركو سوريا يعني روسيا الودر انها هيزك خيلي وان هيزن مظن يعني بك امريكا وروسيا ين هرمن ين مظن هناك وقت ودا دولت مظن بونا امبراطور بونا وك ايران وتركيا كو او دما تشتك دبا در حال كفن او ديفيجن او دما وان امبراطوريا وان درشكو بري عرض مبون او مبون بوان اوی دوان آلوزیا دا تشکی جمارا کاره در که به امکارن حکومداری خواه و عرض خواه او بکن روی اوای آنا نها هر دو دولت جی بوی رنگی کتنه اوی لی نها او بودارا ایرانه دیدمک باشته او بو و از yani بجو وک کرده که دلخوشم سرفرازم کو بكردكي دست بكر وبكرد يعني هم او كرد بو هم جي جن بو نورمال حالات اوروبا دماكو نحقيق تشتك دبا او بيل فر دنگو او ده لبراستي يعني تمام ايرو الحمود دنيا او اولاند ده لجرا جنين أوروبي لهر دري رابونا فيا لجبركو إيران وجبركو بجوان دوره و هستاريا كو بجن أنا قبل أوكرانيا بونا أنا درك دنيا بونا و بهتر نشان بدانا و بهتر أوكرانيا أوجي خدر عميه نهاد ويرا وشده يعني طبعا شانس شيء كو إيران تكره أو هذا كو هريم أظن إيرو كو لسوريا أساط البيادة له وحتى درك كردات ديزاين دكه نا هلا كرجي بيجي نبدو شخورا طرفترا آلیکاریا آلیه کیت که و شخورا کارتینه او جی و جورت رابه لآلیدن ترکیه دوی روشه ده یا هری خراب دلیزه ترکیه هم بروسیه را yani dervayı dünya Avrupa ku endame ki NATO'ya şura imkanu riyad gare da aliye dinekayı da aliye ki aliye dine deji bejin hem le Irak'e Kurdistana başur hem Kurdistana Rojava awawiye bejin planı wana hesabı wana حتى درک یجی عسکری خصوصا نویداری هم درای اشکال کردنه به کردستان هر چقاس نبینه اشکال بجی به صدا قراقوله وان هنه وانا همی لگور پلانین کو سبع روز تشتک ببه لبول وداره کرد نگین حقی خو وداره جی وقت بجن پرچکی بجن دما عثمان بریا جمهوریت پرچکی مبون و تبگرم yani tabii çıkas plan iro heviya heri mazına ku hevi darım ku lüvedere ev rejim helveşe hatta ku rejim ekdin ava bibe dve valaye de Kürt karbin rojava u derin nekayı enek beter ev kurtur bikir. Valla roja preve yani bejim gelek freye leyetisek diaspora jî bejim ama eva diaspora Kurda pir zayıfe heta ali diplomasiye da ev ku kar kirine karê herî mezin kiriye Enstitüya Paris'e didema herî evde konferansa Amerika'yı Fasya raya güçlü çeke an bejin la Avrupa'yı
أبيكو برياردارن برياري ده تسير وانا كاربيا بجينا أبي دنيكاي تبع كومالة ماجرانه يعني أم كرد الأوروبا ماجرن كومالة ما هنا أم أبدو بينن أو كن أب تجاري طبعا ببينا بالتكلية متدي بجواطة ماجي هي لهر ولاتي وان كومالة أبيك وان جي هي لإيرو أم دبيجنكو لأوروبا بهندكايد مليون كرد هنا لغور وين نفوسه لغور هجمارا كسي مينكو خندانا كسي كو دي سياسات دانا كسي كو دي ولاتين كلنا بيجن افوقاتن روجنامه وانن دي سياسات وان ولاتن دا كار دكن مر وقت وي هزيد بينا ام هرچا پرشنه ما ويجي بيكنانينا هيجي ام اوا سياسي يا برشي خو يا بارتيا خو ام ددن فيش دبوان اوا دا ام تبرگرن ام نظام كو قدره محميه بهوا جريدايه ام يك ولاتن ويك اون لدركه ام ويا نشرين دردنيكاي فر زحمته هي بدارم افش مندي هدي جي بقرا وخطر اللي قالك سباس براستي دوارك قدرة هب شرالية كردستان كبينا بهب أجي للقلومة كو دبيان بيا بخوار ببن ولسربي كمكبتاخو يا سياسي بمشي من هر چار پرچه كردستاني بويرن هر چار پرچه كردستاني هر شرالية يكو على قدر دكم بالك هيك مادي بكردي تجي تفازي چنگو تنابيج لسر بمجاري تين داويا برنامه اخوه سپاس روزا از باورم تو پاریسی تکنیک سه امکان دکو مرو لکوبه مرو کار برنامه بوشینه او بو میبان برنامه از باورم تو پاریسی تل مالا سوی ایزولی کو اوجی افکار بو از مالا سوی سرچاوی من از مالا سوی ایزولی کداوی جنه برنامه خوی روپل روجوا انرژی که او موتیواسیون کی باش دابومر عمل بنده بو کو پاش دوام بکل از ویجی فهم دکم براستی يعني ام نه بروفيسيونيل اللي كداوي نه هندك بو سلاف جويرا جي قالك سباس سيفيزول بله من تكمدي هفكار خوي سبورجي جبيرانك عليه بس از اینا بیشم بس از بله از مثلا خوشکا سیوی از مثلا تکنیکی که چقسی دیجیتال تلویزیون حسانیه و هی به تماشاوانان پار و بکم از ایرو برنامه پانوراما هفته جمالا هفکارک خواه هفکارک میا چارپل مدیا وقت مهدی جی گوت سیوی زولی جمالا وی جی استودیو از انا استودیو یاوی م برنامه زندی بری و دبم او جی لگل می وقت مگوت او جی سلاف دکی ممکنه ام دمک نیز ده سیوی زولی ده اکران چارپل مدیا دی سابه بینن از وی بزنی بله وقتی دم براستی تکنیکر ما براستی حتی ایرو ابتد سالو نیواده تو برنامه که جبت پروبلمک تکنیکی آن تکنیکر نه آماده بو آنجنه براستی نه ها تخیر کرن یعنی نفجی نما دست که ده فیصل اردال ویندار آناوای نوروز و اوزا بمره اروا سربست جی دمکی بمر کار کربو گلک سپاس بوانجی ام واید هینجی دمشینن سپاس اگر تنرینن منش بو بیارین روژه به پرسی از بجم بهله سبه جبلاکو باورم برنامه اول هرچی قسم خبر نداجی چار پنج ماه من نابر دابو برنامه سپوره که علی فکری شک شروع کار میجا نها سبه از جوار رجا دکم کو برنامه از پیشکش بکم جبلاکو برنامه و بدو کنسپتی بسبه و سبه شروع کار ما هجا علی فکری شق دبشا دویم دوره دیسا بعصا سپورا کردا بکه هر هفته بمره جی کیف خوشیه کو تجاری رد ناکه و بمره هر وها هفکار ما هجا سبه از رکلامه خوشید کن ببرن
reklama bername يلا تن ركلام خصنا بري بله همکار ما هجا یاشار عبدالسلام اولو جو به پر جاران روژه دوشما بمره به وک شیروکار و آنالیست و بویرن روژه بمره شیروه بکه یعنی ساعتاوی هرتم باشه و کار به از باورم بمره به اوه بمره به و وکیدن ما بحث نکرد برنامه دن دجی و پانوراما چارپله ده و جاران میوانن که تنه لسر مجاره کی مروان گره بده ببین میوان به برنامه ده میوان اوسا جی هبن لو ماجی از آنا تشکی نبیجم لبنده بنسبه مجاره مهنه برز برای تماشاوان من که مراق بکن یاشار عبدالسلام اغلو بیوی رقم مجاره مین وان چند روژا که در روژه بدنه بنرخینن به برنامه اول دست بکن ایجا برنامه دو دیا کی چت که چه ناکه ام شخوی ام هرگاو لحف دکن او نه پرسکریکش بابر ام پشتی برنامه دیار بدن باشه گلک سپاس برنامه او سایم بله هجی سپاسیا و یکو دکم و اجتماع وانا رد بیجم که جرات داوی بو برنامه یا پانوراما هفته روز یکشنبه که ام ما پیشکش دکر افزاده دو سالایه جنها پیوی جسبت پیوی دبی هفته سه روز ام بناوی پانوراما چارپله و برنامه برای ببین و بردوام بکن هر وها به میوان جور به جور می برنامه خواه بردوام بکن و از خوازم لسرناوی هفکارین خواه و لسرناوی چارپل مدیا و ریبریا چارپل مدیا یکو سپاسیا همو کسین که تکنیکی کسی که به پیشگیری آلیکاریا میکنه و هر وها یکو همو میوانین وان دو سالا زیاده تر که بونه میوان چارپل مدیا همو برنامه‌یان و تایبت به برنامه یکو سپاسیا وان دکم و دبیجم مالاوان آوابه هر وها سپاس بوجی حوالین هجاج بو برنامه ایشب و دکارو باره مده و ده سرکفتن جوارد خوازم اگر گوتنوانی داوی هبن یا نه برنامه خواه به داوی بکن و سرکفتن جوارد خوازم برا نوروز تکنیکر ما هجا به جنریکا بارکریش خو جنریک جنریکا نو برنامه بقدینه بله ام بیجن سپاس بوه همیا و ام بیجن ایوار باش کردستان ایوار باش باش